Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Lorna iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Lorna adda kaayan ayat ko. Ket kabayatan a bumaybayag ti relasyon mi adda ugali na ama discobrek adjak magustuhan. Bueno papagayam, intay tinggan di pakasaritaan ni Lorna, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Lorna, kaano di birthday day dinanang mo? Intong Domingo. Inra namin a Domingo tapno makaumay kayo amin nga office mates po. Ayunan niya. Inton Domingo gaya man. Umay ka Pampanunutek nga roti saan nga umay. Ni, apay ngay. Idi pa'y lang nga imbagak day takan ka. Uray awisin na ka nga agdate kayo iti boyfriend mo. Una day iti awis ko kan ka. Ayun gaya man niya. Oh, yam amunak to iti boyfriend mo Maam-among to ni Fridel. Di mo tupay nga min ipakita kanya ti picture na. Kat, makitam to intong Domingo. Bilibak talaga kada kayong agkakabsatan niya. Oray liman atawan, anatay day dinanang nyo, silsilibraran nyo latta ti birthday na. Taday tatibilin na idisakbay anatay. Ha? Nungay al-alyain na kami, no saan mi asurutan ti kayat na. Sabagay, pakalaglagi nyo kan kwa na Bilibak ti pamatagyo iti day di inayo. Love na love ko ni nanang ko. At 20 order yo, ma'am. Agyaman na. Adda ka di pa'y kanayonan nga order yo, ma'am. Awanan. Okay, kaya bandak to lang no adda pa'y. Sige, thank you. Oh, Fidel. Kasarita na ko Anya ti Serbina nga inawis nakamangan ta ditoy. No day tamot cellphone mo ti sangsangwam. Ay ko Liplip pasok ngamin ti games ko. Anya kalaki din na ya. O anya, umay ka inton Domingo iti banay? Tatay mo maya. Anya ka matan. Intets ko pa'y kan apay. Nalipatang manan. Ha? Apay nga minan na ya. At the birthday? Birthday day dinanang ko. Ano? Natay lang arugan. Celebraran nyo pailaan. Kat, sigod mat nga aramiden mi da ito atinawan. O anya, umay ka? Anya ayat ipapanak ng Domingo. Adda pa pa nam? Kat no, hindi pa nga imbagakan ka da ito Ko, masapa ka di nga umayak? Kaya't ka nga miningayam amo ka dagiti kakabagyan kan gagayim ko. Ay, kababain sangat. Aduda? Ado ti kakabagyan mi kunamsa. Ay, mabainak. Sige, umayak to. Nagadua talaga ti kakabagyan nyo, Lorna. Uy, ngagpaiso. Ayun saan pa'y asimang patagi ti daduma? Ket, sumango tayo nga roden iti lamisaan. Kahit kung naramanan dagiti sagana yu amakan. O sige, intayon. Nga maguray ka, kaslang min adda orayam, Lorna. Itay ka pa'y atalyaw iti ayan ti gates. Sus! Urayan ti boyfriend mo anya. Wan. Awan ka di pa'y? Awan pa'y nga rod. Imbaga namat nga umay, ngam awan pa'y. Na-traffic siguro. Pakatrafikan na ngayon dito'y probinsya. Intay manganan, tauray siyak mabisina kon. Di kagdanag, Lorna. O may tumot lang ti boyfriend mo. Naiwakas mo't lang ti birthday day dinanang. Naragsak mo't siguro iti ayan na ita. Wan aman nang. Oh, apay ang nakalidliday ka.
Nabannog ka kadiunay ang nangasikaso kadagiti nagado a bisita? Ading, siya kung timang yurnos kadagiti nanganan. Kakit din na ginana. Awan mo't ni Fredel manang. Saan nga emay? Mas daawak mo't iti dayja a boyfriend mo. Diyak pa'y nakitkita apulos. Ita ko maang nga imay, tapno yam-am mom kadagiti kakabagyan tayo. Saan nga rod nga emay? Kuna na nga umay. Nagkarkaripay nga umay. Ay na, pag problema amkit din dayja a tao. Panakunak, saan aseryoso iti pan nakirelasyon na kan ka? No talaga aseryoso, imay kuma, tainyam am muna ti bagina. Oy, LQ kayo kay ni Fredel anyon. Yak kasarsarita. Amok iso ti umawawag iti cellphone mo. Ngam di mo sungsong batan. Napuno pa'y kit din to'y inbox ko iti mensahe na. Iparik na anasakit tinakam ko kankwana. Apay ngamin at saan anak parparang. Oy, friend, amangan mo't no ada ilamlamang na. Adda nga tayo ilamlamang na. Mapankantuman iti balayda. Taamuam ti pudno akinatao na. Aywan anya. Ay na friend, nariga ti mailawaan. Dito itan nga agura iti pagluganan ta, tagawit tan, Lorna. Wan, dito'y tan nga aguray. Talumabas mutlaang dito'y dagiti jeep. Ay, saan kumapay nga agtudtudo? Lorna! Lorna! Sino rita Ni Fredel. Ha? Iso rita ni Fridel? Oy, umasidog dito'y ayanta. Kaya't nakansa ka sa rita. Yak kaya't akasarita. Sorry, babe. Pakawanan na kuman. Saan ka nagumura kanyak? Sorry. Umuna akon, Lorna. Nas kanyag sarita kayo kay ni Fridel. Sige, friend. Ington bigat tumanan, ha? Bye-bye. Sige. Kagura nakpaila ka di aging gaita. Inururay ka. Nagkari ka nga umay ijay balay. Ngam nalpasan ti selebrasyon. Ngam awan ka. Ada nga min emergency anak-anak. Emergency. Kilaat-latan nga emergency. Sorry Pakawanan na ka din. Tapno mapakawan na ka. Agparin tumangak. Ay, nadaramitan. Agparin tumangak dito sa ngwanan. Tapno pakawanan na. Tumakder kan. Nagaduti tao dito'y paradaan. Kababain. Saan ka tumakder? Aging gaadinak mapakawan. O sige. Napakawan kan. Tumakder ka ditan. Agyaman ka, babe. Entang harudan ag merienda. Namiskan kahit. Manungal daw, adi mo sungsungbatan ti awag kan text ko kan ka. O anya, okay kayo manan iti boyfriend mo? Wen Ay! Isumit lagay man nakaragragsak ka manan ita. Ay na friend, pasensya kan Diyak matan na yam-amukan ka idi nagkikita tayo. Okay laeng, maawata. Nagsakit nga min tinakam ko iti inaramid na. Nga mayat itan. Inimbitaran na ije balay na. Okay, mapan ka Talaga ang mapana. Obserbaram dagiti gunggunay na. Kastamat ti pan nakilangan na kadagiti kabalay na. Di tam anaan-anay amaam-am mo ti boyfriend mo. Pasensya mo ato'y balay ni, Laura. Dakal matgayam da ito balayo. Asino nga'y tikadwam nga agnanaad ito Ninanang ko. Ayan na nga'y. Napan nakipalingke, itilupon na kanan tayo. Kasta ka di. Iso nga pagururayan ta. Anya ti kayat mong aramidan. Agbuyat ay ti TV, wano ag computer games. Siguro day tala ti aramidam anya. Ti agkom computer. Anya ngay nga rod. Pasaray mga bakakmat. Ket adda kwartak. Day tala ang tar aramidam. Ti anya. Ti agkom computer games. Anya pahingay. Ay, nagrigat ang ti makitsenda ita.
Nagado, ti tao. Nanang mo day ta si Mangpay. Ay na, nagado ti awit na. Ala, tulungan mo. Ay, bay amon, kabaalan na. Ay na nagdagsan. Inak tulungan. Naimbag amalim yun, nana. Sino ka? Balasang ka. Siyak ni Lorna. Si kadya ibagbagan ni Friedel, a girlfriend na. Tulungan kayon ang mga wit kadagiti pinalingkiyo, nana. Sige man, balasang ko. Dahil na, nagsakit paikit din ti si ikat ko ang nagbagbagat. Inayaban niyo kuman ni Friedel, tatinulungan na kayo. Kaya't naayamat. Dinto pa rumrumar dito balay day tatao. Kive, wano computer la ang tias asikaswan na. Ay na, nalaing kagayam nga agluto Lorna. Nakasursuro ang kinimanang ko, nana. Ay, dagiti naganak yung ay. Si Bibiyag na kadipay. Ni tatang ko, si Bibiyag Pay. Makigigyan kinimanong ko. Ni nanang ko, nabayagan anatay. Ay, kastagaya. Na, babe. Anya ti araramidan dito yung kusina. Itay katayang urayan ijay salas. Tultulungak ni nanang mo. Nagado nga min tilutuan na. Bay amon, kabaalan na dayta. Sige, anak ko. Ingkan, tasya kung ti makaammo dito yung kusina. Sige, nana. Saan mo akaapgadan ti timplam, Amok, anak ko. Friedel, apay akas ti pa nagsasaom kin ni nanang mo. Tulang ngamin dayta bakit? Nasayang at ti pa nagtungtungi. Oray jak pigsaan ti pa nagsaok. Mangagnak matlat na. Mapantagid ni ijay salas. Intag computer. Nabanugan ti matak computer. Mabisin kan? Medyo. Nanan! Nagtulangan tayo diya bakatan. Oy, nanang! Ikan na kami na iti meriendami kan ni Lorna. Ay, huwag gayam anya. Ay, nalipatak matan. Darasam Nagbuntog kan nga gunggunay, bakat? Ay, mabit lang, anak ko. Mabit lang. Ay, jak amon na niya ti aramidak, no kasta abog-kabog-kawan na. Mangan kan babe. Uwan. Manganak man. Ay, una yan. Ay, anyan tayo diya, bakat? Ay, agungat ka mo. Awan ramraman da ito itinimplan, Diyos. Aguray man. Friedel, agtugaw ka. Saan arumbang ang makaungat ka kasta? Kasano adyak makaungat? Awan ramraman da ito, Diyos. Siya kung timapan mang nayon iti asukar na. Di ka lang maasyan kininanang mo. Nagado ter aramidan na. Ay, pasidya ka na, anak ko. Pangaldawan, katsak pa'y nakaluto, iti pangaldawan tayo. Unak ngamin at tulungan kayo, nanay. Ay, saanan, syaklatan. Agungat tumanan ni Friedel. Kanayon na kayo kadi nga umuungtan. Ay, di mula mo ti ugalin ay dyan nga anak ko. Imalan sa itiday di tatan na anaungat. Kasta kadi. Iso amapan kan ija ayan na. Bye-bye anak dito yan. Mabiitan. Maluton da ito. Mangan kayo ti ato, babe. Diyak kaya't mabisinan ka. Apoy adwa tala ang timangan. Ayabam ni nanang mo at takalangan taamangan. Bayamon, maudi. Aglablaba. Anya, isupay ti aglaba. Pinaglabak tasaan ang naglaba idi Sabado. Katni, awanan usarak. Kaasimat ni nanang mo. Kalpasan ang nagluto. Paglaba manan. Bayam, narwaman. Inak ayaban. Diyak kaya timangan no saan ta kasangon ni nanang mo. Mabisin day giant. Nana,
Umay kayong tamangan tayo. Ay, aglabaak pa, balasang ko. Umuna kayon kan ni Fridel. Dinak pakadanagan. Isumat lagayam anag kutong kayo, tanagadutar aramidan nyo. Rumbang ko mga itiday tanga edad yung, agina na kayon. Bayan nyo adagiti anak yu timang trabaho kadagita. Ay, kabaulak pa, balasang ko. Umay kayo nana, kani agawid akton. Ay, agawid kan, aya. Wen, kalpasan ti panangan tayo. Agawid ako nana, ket amangan no saan dakto na makita. Ah, saan kan nga agsubli dito'y balay, may? Balasang ko. Ay, apay ngay, kat kaayan-ayat mo ba't ni Fridel? Oh, adamot take out mo ang naggapu ije balay da Fridel. Wen manang, impayawid ni nanang na. Nasingpat damot laan? Nasingpot ni nanang na. Awan makunakan kwa na. Ngam ni Fidel. Oh, apay ni Fridel? Saan namit ares respeto ni nanang na. Bugbog kawan na, kan pagsasawan na pa'y. Anya? Ay, unay matan ti kasta nga anak? Kasla na pukaw ti panagayat ko ken kwa na. Gapo iti trato na iti inana. Ken awan pa'y masnok at trabaho na. Nuda kami tagkatuluyan. Kasanuntun ti agbalin a pamilyani. Ipat patagmi nga kakabsat dagiti naganak mi. Uray no pimusay ni nanang mi, malaglagip milatta. Pampanunute, ano maaramid ni Fridel, abaliwalaan ti inana anang padakkel, kan nagsakripisyo ken kuana, kasanunto, no da kami ti agkatuluyan. Balakadan na kuma, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Lorna. Lorna pagayam ko, padasam akasarita ti boyfriend mo. May papan, iti saan anasayat at trato na iti inana. Bareng makaamiris ketagbalbaliw. No naaramid mo dayta ket saan latang agbalbaliw, panagkunak. Saan mo nasayangan ti oras ken panawin mo, iti lalaki, asaan na nga amo nga ipateg, ken erespeto ti inana. Awan tayo dito lubong, no awan dagiti naganak tayo. Urayan niya pa tinagbasulan, wano nagkurangan tinaganak mo, ipaayam latta ida, iti respeto ken pamateg. No kasta ti aramidem, ti Diyos, ti mansupapak ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lorna, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a Lorraine. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napunwanak iti ugali ti katuganga. Isu nga inaramid ko ti may sa abanag, nga isu ti amok a solusyon iti problema. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lorraine. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mama, amok kada kayo ti kaayan-ayat ko, ni Lorraine. Lorraine, isu ni mamang. Agmano mama. Kasya na ka ti Diyos. Agtrab-trabaho ka ka di? Wan mama. Agkatrabahuan kami kini Eddie iti may sa call center. Nasaya at ngarot no kasta. Mama, adda ko makayat mi nga ibaga kada kayo. Masikugan ni Lorraine, isong agkalay sa kamin. Anya? Nagpasikog ka saan kayo pa yan nagkalaysa? Pasensya kayon mama. Mama, saan kumamot akasta ti pa nagsasawyo?
Sa dino nga ro ti pagkasaran nyo. Kaya't ko adito'y balay, ti pakaagayan, ti kasaryo. No mabalin ko mama kat ija Ilocos. Ay saan? Sino ay ti aggastos iti kasaryo? No sika ti aggastos, sige. Ura iji ayan nyo nga ro ti pakaangayan, ti kasar. Pasensya ka lang kuman kini mama, Lorraine. Tapno awanan ti Riri. Sige, uray ijay balayulatan ti pakaangayan ti kasar. Sigurado ka? Uwanan, tapno awanan ti adu asao. Datatang na ng laang yan kan dagiti daduma kakabagyan mi ti pasang atat dito'y bagyo. Okay. Ket, ulitak ti akid daw iti pasensya, ha? Aw-awatam latta ko man ni mama. Ipagpagapukan ka, Eddie. Iso ti inam, iso arumbang na awata. Kumusta kayo, Nanang? Ay, nasayaan kami mutlat ta, anak ko. Si Kangay, kumusta ka mutandita? Okay, aklaan mat, Nanang. Saan ka di ang naibagak idin kada kayo? Nga adan ka ayan ayat ko? Awon, anak ko. Nadakamat mo iden. Apay ka, day? Napagtulagan mi nga agkasar kami, Nanang. Anya? Masikugak nga mi na, Nanang. Kat ano sa nyo kumaada kayo laangan ti sumang at ito'y bagyo, inton agkasar kami. Ay, kat, no kastati ko nam, anak ko. Agyaman na, Nanang. Ita, tanalpas ti kasaryo, sa dino ti pagyanan nyo. Mama, mabalin ka di adito'y kaming hagnaed. Mabalin, basta tumulong kayo kadagiti magastos diti unag ti balay. Okay ka dilaan kan ka, Lorraine. Apay kit din asaan, Mama. Da kayo laang matikadwami dito eh. Di oray sagot mi aminan ang magastos. Total adda mo trabaho mi adwa. Nasaya at mo't nga ron, no nalawag kada kayo dayta. Awanan ti paggastusan nyo, mama. Da kami aminan ti makam mo. Kan tumulong kayo nga agdalos diti balay. Sana mabali na siya ti pagbalinan nyo at agabuyo. Awan parikot iti dayta, Mama. Agpada kayo gayam iti oras ti serrak. Kan iruruar iti trabaho. Itala ang dayta, Mama. Amangan no agsukat tumat lang ti oras ti sasarat ni. Agsukat-sukat ngamin ti oras ti sasarat ni. Kasta ka di. Ala, mangan tayo nga roden. Kaya't konti agina na. Narigat at talaga ti pangrabii at trabaho. Ad-adda kanyak nang runakat aginawak pa'y. Ala nga roden, mangan tayon. Tapno makainan na kamatin. Kaasim at ti baby ta. Awan gayam, Eddie. Adan ti bilti danum kan silaw. Ayan ti pagbayad ko. Sige, Mama. Itad ko inton malpas tayo amangan. No kasta? Sika ti mangidol-dolin iti sweldo ni Eddie? Wan, Mama. Siyak ti mangiduldulin iti sweldo mi adwa. Adda madlaw ko kin ni Mama. Anya day ta? Kasla nasakit tinakam na asyak ti mangiduldulin iti sweldo. Natap mo laang day ta. Pagbalingan na da tao akatulong. Awan mo't nga ron sweldo ama itadda. Nagsaya at katibyadan. Malpas da amangan, maturog dan. Ay una yan. Kunakon kat, agong ungat ni Mama. Bayam latahan. Saan mo nga ikaskaso? Saan mo asong batan? Tapno saan ako maro? Ala, maturog takit ni. Lorraine, ikandak man iti kwarta. Pangusaran niyo, Mama. Apay adamagapay laang. Ti kwarta ti anak ko ti pangtedam kanyak. Tapno awanan ti ado adamag. Mama, ibagayon no anya ti kasapulan nyo, tagatangak. Ur-urnungak ti sweldo mi nga agasawa. Iti kasta, makaipatakder kami mat iti bukod ni abalay. Imot kakit di Imutan dakit din? Sino ayatin ang paadal iti asawam no sana siyak? Ita? Bukbukod ang batan di sweldo na! Ay, unay matan ti kasta pa nagsasauyo, Mama. Mano ayati kasapulan nyo. Ikan nakiti 2,000! Sige, mabiit lang ang ngarod, Mama.
Dakalan ti tiyan ko, Eddie. Masapol nga aglifa kung iti trabaho. Ay katuan Ayun gayam, di mawat ni mama iti 2,000 itay. An-anuan na ka no? Tsak mo makapungtot mo't ididamag. Bye-bye amlatan. Wala, ngam datamat amin ti aggastos dito'y balay. Apay adumawat pa'y lang iti kwarta. Adamot pensyon na. Kaano ngay ama kaurnong ta iti pagbalay tanukas na. Nang runak at mabayag ajak makatrabaho, gapo ta aga nakakon. Jakla kayat nga damay ibaga ni mama. Iso abay amlatan. Ay na Eddie, naimbaglakit din. Tanaira na nga adda ka iji balay, idi nagsakit ti tiyan ko. Wen nga rod. Kita ni baby nagpintas, karuprupam. Huwin tasyakit nga ro ti inana. Ayun gayam, ni mama ko na naasumaruno. Ngam saan pa'y mat nga imay. Bye-bye amon. Bakit nga minen? Ang mga nusanan akabaalan ti agpuyat. Kasla saan nga excited, iti panaganak ko. Saan kumamat akas ti panunutam Kanayon mo lang tan isaksakit ni mama. Saan matakas ta? Mala, ay ginanakakit din. Tapno sana kung kumpormi ti mapampanunot mo. Darasag tag-igos na nakaturog pa'y ni baby. Ang mga numakariingkit di. Ay, kunakon kat ang nakariing. Gusto na ito agigos. Agbanlaw ako. Amok tong matlaang nga oray dangdanggan ni mama ti pa nagsangit ni baby. Di na pagan ano nga ubaan. Agmadyong sa laong ti pagragsakan day ta katugang. Eddie, adda baklaan nakasaok ang mga awir kini baby. Kayat ko ngamin manintag trabaho. Sana bali, tanalaing kanumat nga agaw awir day chay. Adun ti inaw awir na. Sikat ti makam mo. No kaya't mo ti trabaho, o di sige. Ni mama ko matipagaw awiran ka. Ngam amok asaan na kayat. Awan waya na ang makimadyong. Ken amok nga awan amor na iti anak na. Anya ka din man hindi tang ibagbagam, may papankin ni mama. Amok nga uray anya ti mapaspasamak. Isakit mo latta ni mamam. Uray agdadata ang makitkitam ti madi nga aramid na. Anya nga roti kayat mga aramidak, Lorraine. Uray anya ti mapaspasamak. Inakpay laeng deje. Uwan, ngam saan mo ka di akabailan atob ngaran ti madi nga aramid na. Tunggal agtawat iti kwarta, itad kalatta nga itad. Uray amom apagmadyon na. Kaano tanto ngay ang makabalay no kastalaon? Anya pa lang ti kurang aya, Lorraine. At damat to'y balay apag nanaidan ta. Saan pa'y lakadi nga umdas da ito'y kan ka? Kayat ko ti lumasin, Eddie. Jak maanusan ni mamam. Pues, sursurwam ti makisama, ta makipagnanaad kakit nga rod. Amumat nga tanter aramidam. Tako namot amanon ti inaw awir mo nga ubing. Un manang. Anak mutlaang dangiti kakabsat ko, ti inaw-awir ko. Nasaya at nga rod no kasta. No adda problemam iti katubangat. Awagan naklaan. Ken no sumanao saan mun apan pansinan. No problem, manang. Amok matkit din ti ugali ti katugangam. Don't worry. Kabaalak asalaan. Basta ti anak ko ti ipangpangro na ma. Uray saan mun ang maaramid ti daddo maatrabaho dito'y balay. Ti importante, mabantayam ni baby. Kumusta kayong kininanang, tatang? Ayos kami laang, anak ko. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta mo tanti apo ko, May? Nasaya at kami latta, tatang. Kano nga ipasyar mo dito iti apo ko, May? Aguray pa'y atatang. Dumakdakkel pa'y sakto ibiyahe. Ket, kumusta mo ti katugangam? Kalaam ka di matlaang. Ay natatang, basit laungan ti pasensyak kan kwa na. Kanayon ngamin nga isakit ni Eddie. Saan na akabailan atob ngaran ti inana. Gagangay day ta, anak ko. Ti may bagak. Anusam, salaam ti katugangam. Agan ano sak tatang, aging ga makaano sak.
Ngem numauma akton, hay, jakla amon. Among kadimanan. Itay napanak gimatang iti siyampo dita store. Si kamot nanti pagchisismisan dagiti kaaruba at chismusa. Han? Anya ti bagbagada may papan kanya. Ay na, ti katugangam ti nangiwarwaras iti saan anasaya at adamag. Imot ka kano. Ti kano kayat mo, bukudam ti sweldo ti anak na. Sipud kano imay ka dito'y balayda. Ay, saanan kano ang makaigam iti kwarta? Naagom ka kano. Anya? Mama, apay nga ibabaindak kadagiti kaaruba. Apay nga ibagbagayo nga imutak. Anya pay lang ti birukin nyo. Magatang mat amin akasapulan dito unag ti balay. Apay nga ibagbagayo pay lang nga imutak. Bastos ka, anay kamkamang. Kastakit din ti panagsasaong kanyak. Sigapay lang ti nakarami kanyak iti kastoy. Gaputa saan anasaya at aramidan nyo, mama. Rupat kwarta kayo. Bastos ka talaga. Sikatimang patay kanyak. Anya ti mapasasamak dito eh. Dak makagas. Ipanak iti hospital. Eddie! Kat, kumusta ni mama? Nasayatan ti kasasad na. Anya ka matin, Lorraine? Di mo lang ka di mapasensyaan ni Mama. Napunuhan akong Eddie. Iso ak kinumprontar ko. Dadaulan nakmat kadagiti kaaruba. Hindi mo labi na ibayanan. Masapol pa'y la makiapa ka kang kuwana. Ala, tangay ni mama akanayon ti saksakit mo. Dua kayon ngagkabalay. Diyan kun maanusan ti ugali tinang. Iso apumanaw kaming iti anak ta. Anya? Ala, tulungan na kong agimpaki. Tawan pa'y ni Eddie. Diyak kayat ang makita na ti ipapanaw mi. Ala, manang, sigurado ka iti desisyon mo. Waninin, nauma ako. Ala, agan-anad kayo nga rod ka ni baby iti panagbiyahe yo. Lumabalin ka doan lang ngagbiyahe. Saan abali? Nayunak ti itad ko asweldo. Ay, okay lang kanya. Uray saan mo na nayunan ti sweldo. Basta si katimang plete kanya. Agyaman nakiti kinasingpat mo kanya kida. Ay na, nagpo daw matanda ito'y apo ko, May. Ay, Nagpintas nga ubeng. Nan, sak mamatimang saklot. ay aguray ka pa'y mat ah. Ay nananang tatang saan nyo apag ginagawan ani baby. Kasano? Iba't ipasublat to'y inam. Ay na, imbagpay kada kayo. Tamakitak ti gagaryo iti anak ko. Ngam ti katuganga, jak na puutan asinaklot na ti apo ko na. Ay, nalabos mat jay katugangam. Ang nasaysaya atan ang lumiklik ka. Ay, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ijay katugangam. Kat sikat ti mapabasol. Iso nga rod apin manawa ko nanang. Apay ngimawag ka. Anya ti bagang. Di ka di ipapanaw mo ti among asolusyon da iti problema ta. Nauma akon, Eddie. Agsenatan. Total, ti inam tinapatpatagkan ka. Narigatan no ipilit ko pa ilaang ti bagik di tabalayo. Amangan no adda mapasamak iti inam, siyak pa'y ti mapabasol. Saan kumamatakas ta, Lorraine? Urnusan ta kumada ito eh. Agsubli aktukan ka, no kabailan na kun nga ilaban iti inam. Saan kat ajay ka na yun asyak ta ang paspasensya, nga uray saan asyak tagbasbasol. Ita, adda akon dito'y Hong Kong, Mr. Lonely. Imbatik ti anak ko kadagiti naganak ko. Naragsakak ita iti biyag ko. Awanen ti paka-estresak, ken maipaay ko ti kasapulan ti anak ko. To'y pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo nga ipilit ti bagi tayo nga agyan iti may sa lugar, apuro stress ti ipaay na. Andaan tayo iti husto apa nagpampanunot a mga miris, no anya ti pagsayaatan tayo. Tinapateg, awan ti dakes nga aramiden tayo. Ala, idawdawat ko asapay la ko ma, tama urnos tumat laeng ti pamilyayo.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lorraine. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Louie adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinalaing ko a makipallot. Jak na puutan dagiti mapaspasamak iti aglawlaw ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Louie. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ikanak man iti kwarta. Ada babayadan dami ka ken Jessel iti pagadalan. Ita ka din ti pa nagbayad da. Wen ka nung arod. Awan pa'y kwarta kita. Intun Lunes ton amang teda. Anya nga awan, kat adamat nakita ka kwartam iti kalman. Ipustak nga rod dayjay iti palot intun Domingo. Ay una yan. Tanapat patagpay tapag sugal mo ngam ti babayadan dagiti anak mo iti pagadalan. Umadunto dayjay. Isuad di ka sumano. Tapno sa anak ngagmalas. Kasano nga ro ti babayadan dagiti anak ta? Diin ka pa lang umutang ka ni nanang. Ibagam abayadak intun Lunes. Kasano nga rod no maabak ka? Mga bako na mga mina. Tapno mga bakak. Si kalatan ti mapan umutang ka ni nanang. Tano awan ibayad mo no Lunes, makaamu ka matan nga agpalawag ken kuana. Ala. Sumardang ka na sumanaw. Siya kung timapan umutang ka ni nanang. Anya ti masapul mo, Luwe. Umaya ko maumutang nanang. An-anuam ti utangam, ipalot mo manag. At daw sarak apakipalot nanang. Kat an-anuam nga rod ti umay mo utangan. At ang aron babayadan dami ka kan Giselle ije pagadalan da. Na, adda ipalot mo, ngamawan pagbayad dagiti putot mo. Saan abale? Bayadan kayong tuwintong Lunes. Basta siguraduam abayadam inton Lunes. Amangan numaabak ka kat awan ton ibayad mo. Di yung amin ununaan ti pan nakaabak ko. Numangabak ka, dubliak ti ibayad ko. Bigbiga, ngamday tamanok mo manan ti apraprusam. Bigbigat, isuadi ka mang malas. Panawan nakman ngamin dito'y arubayan. Imbag pa'y dagita manok mo, ta kompleto da iti vitamins. Ag shampoo da pa'y. Idinto ta siya, dinak pa'y maigatangan ka dagita. Ay katuan taipalot ko nga rod ida. Apay, sika, maipalot ka aya. Kasta gayam. O sige nga ro, mangrugi ita, day tamatan manok ti asawaam. Isudan ti kaiddaam. Mabalin ayamat nga asawaan ti manok. Wana, tadagitamat la just kaya manukan ti dungdungwam. Di ka agsaoy ti kasta bakit? Taamangan mo agpasugnod dagiti manok. Kat saan na ta pangabakan. At tuwin ti bayad ko, nanang. Na, sobra mo't dito. Bala tuyo dayta sobra, nanang. Saan aya nga imbagak? Adublek ti ibayad ko no mga baka. Apay, nangabak ka. Ay katuan Isu nga rod nagdoble ti kwartayo. Ay, kumaya nga rod ano nangabak ka. Panagkunak. Mangrugin ti panagswerte, nanang. Ay, naanak ko, isardeng muki din ti makipalot. Amangan numabawi pa'y ti pangabak mo. Saan yung amin nga ibagbaga ti kasta? Tapno sa anak ngagmalas? Adula amin. Ay, katagyaman na nga rod dito'y balato nga inted mo, anak ko. At iti kwarta bakay. Ingka makipalengke, iti naimas amasida. Kaya naggrocery kamitan. Ha? Nagadun dito ang kwarta? Una,
Nangabak amin dagiti manok ko. Ay, katswerte mga rod nabayadam ka din ni nanang. Ay, katuna. Doble pa'y at imbayad ko. Nasaya at nga rod. Ngam itala ang aswerte kalakay. Saan mo nga ammo kadagiti sumarsaro nung aldaw. Na. Di ka man kumontra ako nak. Takasuron ko ti kasta. Alagid din. Mapangkan iti pangibabaunaken ka. At da ka man nandito ayan ti manok mo, Manong Louie. Damag ko kat swerte dagiti manok mo. Nangabak ka no amin dagiti manok mo Adda dayta iti panangaywan ka dagiti manok. Ken maysa, di kalidad dagiti manok ko. Manong, mabaling ka diti sumurot kan ka. Inton sumaruno makipallot ka. Ay katuna, apay ki dinasan. Surutam dagiti manok ko. Tapno sigurado ang mga baka. No kayat yo, alaen dak akatulungan nyo ang mga iwan ka dagiti manok yo. Basta datangdan ko tadye tangdan ko. Isumot ti ipustak inton makipallot tayon. Mayat dayta asing-asing mo Mala, alaan ka akatulungak ang mga iwan ka dagiti manok ko. Ay na, agyaman Manong Louie. Ala, umay ka. Umugta di tabalay. Taintag merienda. Pagsaritaan tamutan, tisingasing mo. Ala, tugaw ka pa. Agyaman Manong. Giselle, umay ka man ditoy. Apay ka di, tatang. Amumat siguro ni Alvin, akaroba tayo. Wan tatang. Hi, Manong Alvin. Hi, Giselle. Manipo dita. Isun ti katulungak ang mga iwan kadagiti manok ko. Isu adi kayon mas daaw. No kanayon yu ang makita dita paraangan. Wan tatang. Halaman nga ron. Ingka mangisaga na iti merienda. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Sige nga rod tatang. Manong Alvin, panawan kayo pa'y. Mika, ni manang mungay. Aday di parangan, tatang. Saan ka di pa'y analpas ti panagwalis na ijay? Itay pa'y laang nga dayjay. Katnog tungtungtung dakin ni Manong Alvin. Anya launay ay ti pagsarsaritaan da. Diyak mo, tatang. Ingka ayaban, ibagam asaan na disturbon ni Alvin. Tapno maaramid na ti trabaho na. Sige nga ro, tatang. Mapan ko ayaban. Kaano ka di manan ti panakipallotyo na kay? Umadanin bakit? Baglakit din, tanda ni Alvin akatulungak. Sa anak unay ang marigatan ang mga sikaso kadagiti manok ko. Kasano ngay numaabak ka? Kinunakmat asaan mo nga ibagbaga ti kasta. Tapno sa anak ngagmalas. Diyak nga rin maliklikan ti agdanag. Ama ano mabawi pa iti inabak mo. Agdublikit di Uray kita Ala, makaamo ka. Ngam numaabak ka, isardan mo day taapal-pallot. Agbiro ka laangan iti sa bali at trabaho. No makagraduar laki di dagiti anak ta. Isardang kung tumot ti agpalot. Sigurado ka? Wen. Araramidak mutlaang daytoy. Tanala ka pagkwartaan. Para mutlaang iti panagadal dagiti anak ta. Mapan kami, bakit, Giselle? Agan kayo alakay. Sapay la kuma. Taagswerte kayo manan, tatang. Alvin. Ne. Alvin kun kunam matlatan ka ni manong mo. Ay, wan gayam. Manong Alvin, kunak kuma. Agyaman Giselle. Ala, mapantang arudan, Alvin. Tapno santa amala daw. Wan Manong. Sige Manang. Giselle, mapan kami pa'y. Adto iti pangabak mo, Alvin. Wow. Ginayunak pa'y daytan. Iti kasta, gumagat ka amang tulong kanya. Agyaman ako nay tata. Italang ang makaigamak iti kastoy kadakil akwarta. Kahit agurnong kamat para iti masakbayang. Sapay awan mo't nalpas mong adal. Pudno day Manong. Masadutak namin nga agadal. Ken awan mo't lang pag-adal ko. Agawa ang nga ruti agurnong Tagsuswerte tapay. Pacheck. Saan nakanayong ti swerteta? Wen, Manong. No kasta, nangabak kayo manan, lakay?
Wait. Adto iti kwarta. Agornong ka. Iti kasta. Adda usaran dagiti anak ta. Wala kay. Ay na, maragsakan akman, tanangabak ka manan. Ingkan tumanan agpalengke ka naggrocery. Wala kay. Ngam panagkunak. Agi na kayo pa'y ang makipanlot. Ang mga no saan kayong naagswerte dahi ti sumaruno. Sige, no day tati ko nam. Sana bale. Medyo dakil mo't day ta pangabak ko. Wala, narigatan, no maabak tumot laang dayta. Mika, napananmanan ni Manang mo. Simurot ka ni Manong Alvin. Anya? Sa dino? Nagtulagan damot nga agdate ta. No mangabak ni Manong Alvin iti palot. Anya? Ado ti kwarta ni Manong Alvin, tatang. Iso asimurot ni Manang Giselle. Apay nga ron adi mo imbagbaga. Saan kayo mo ta nagdamdamag, tatang? Ti awanan ba in Alvin? Saan nyo kadi akayat aparakin ni Manang Giselle, ni Manong Alvin? Anya nga'y ti masakbayan na kan ni Alvin. Katawan matrabaho na. Makitrab-trabaho mat kada kayo, tatang. Basta, Jack kayat dayjay nga Alvin, apara kan ni Manang mo. Sa anak ka di amay kari iti anak yo, Manong Louie. Anya nga'y ti masakbayan di anak ko kan ka. Katawan matrabaho. Tumultulong akmat kada kayo Suswelduan nakmat. Basta, di mo as-asit ganji anak ko. Ay ayatak ni Giselle, Manong. Nabayagan na sinong batan nak. Saan mila nga imbagbaga kada kayo? Uray pay. Nukunak aliklikam ti anak ko. Liklikam. Tano saan? Ikatan kan at trabahador ko. Anya ko matidakas na, no makirelasyon ka ni Alvin, tatang. Awan nagadalan na. Agaywan lang iti manok ti amuna. Kat, uray da kayo matatang. Isumot lang ti amuyo. Ngam apay ngay akinayat na kayo ni nanang. Basta, tungpalan na. Tano saan? Papanawag ni Alvin. Saan nyo ang mabalin nga aramidan ti kasta, tatang? Addan na pasamak kada kami kan ni Alvin. Anya ti plano ni ta? Napalalo ti pungtot ko kan ni Alvin. Ngamawanan maaramidak. Anya nga ti plano? Ituloy yulat ti makipalot. Saanan? Isardang kunti makipalot. Jack kayat amay salang amamalot ti pakiasawaan ti anak ko. Kat anya nga ti aramidam no samardang kang agpalot. Agbiro kami kan ni Alvin ito sa bali at trabaho. Kat ni Giselle, ituloy na lata ti panagadal na. Saan ta pa ida pagkasaran? Agtrabaho ni Alvin. Iti kasta, makaurnong iti pagkasarda. Day talagayam ti makapasardeng kan ka nga agpalot, lakay. Kaya tso asawan, Manong. Ilako yung dagiti manok yo. Wan, sardang tanti ang palot. Di awan mo ten trabaho. Agbiro ta iti pakitrabahuan ta. Agurnong ka, iti kasta, maikasar mo ti anak ko. Ha? Kaya tso asawan. Kaya't dako na para iti anak yo. Anya pa nga iti maaramidak. Amok nga adan napasamak kada kayo. Pakawanan na kumamanong. Ngam ay ayatak namin ti anak yo. Ala, agsagana ka nga rod. Tainton bigat, mapantay ti amok. Amangan mo adda mo na pangisarkan na kadata. Amom ti construction? Amok Iso ti sigod at trabaho. Nasayat nga ron no kasta. Agsarita ta itinalapat, Giselle. Anya ti pagsaritaan tayo, tatang? No saan mo akayat aparitak ti relasyon nyo kani Alvin. Ipastak mo nga ron ti agadal. Agkari ka apalpasam ti panagadal mo. Uwen, tatang. Ikari, agadalak na imbag. Agbiro kami iti trabaho kani Alvin. Agurnong iti pagkasaryo. Sana bale. Tumulong akmat lang iti magastos. Anyaman tatang. Kat, pakawanan da ko ma. No anyaman dagiti nagkurkurangan. Kan nagbasulat.
Nakagraduar matlaan ti anak ko, Mr. Lonely. Kat ita, nagkasardan kini Alvin. Awan mo ti makunak kini Alvin, tamalaksid ang nagaget, dakkel ti respeto na kanya. Tungpalen na noan niya ti pagayatak. Tuy pagayam mo, Louie. Agyaman ak pagayam Louie, iti daytoy apakasaritaam. Nasayaat mo't laeng, ta saan mo nga intuloy ti panagpalpalot mo. Saan mo nga insungsong ti nagbalin ang manugang mo, no di kat tinulungan pa'y ang nagbirok, iti nasaysayaat at trabaho. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailing nga di tinagan a Louie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.